Spoštovane gospe in gospodje, dragi gosti, dobrodošli v prostorih Veleposlaništva Republike Slovenije. Moje ime je Zvone Žigon in bom povezoval tole današnjo kratko prireditev. Za začetek pa bomo prisluhnili himni Republike Slovenije in himni Bosne in Hercegovine. Spoštovani gospod državni sekretar Dejan Židan, spoštovani gospod veleposlanik Damjan Sedar, spoštovani gospod Jure Pelhan, predsednik Slovenskega združenja gospodarstvenikov Bosne in Hercegovine, spoštovani visoke gostje, podjetniki, predstavniki Slovenske vojske, predstavniki slovenskih društev, mediji, poseben pozdrav tudi članicama delegacije državnega sekretarja Židana, gospe Karli Pinter, generalni direktorici direktorata za notranji trg in gospe Snežani Popovič, vodji službe za evropske zadeve in mednarodno sodelovanje. Posebej pozdravljam tudi predstavnike Ministrstva za zunanje zadeve Bosne in Hercegovine ter Ministrstva za zunanjo trgovino in ekonomske odnose Bosne in Hercegovine. Veseli vabim gostitelja današnjega dogodka, ki ne potrebuje posebne predstavitve, veleposlanika Republike Slovenije v Bosni in Hercegovini, njegovo ekscelenco Damjana Sederja. Prosim. Zvone, hvala. Prav lep pozdrav vsem. Enkratno vas je videti v tem našem prostoru. Ne bom vas pozdravljal po vrsti, ker je to že odlično storil Zvone. Marsikdo od vas se spomni tistega deževnega jutra na rezidenciji konec lanskega avgusta, ko sem se vam predstavljal slovenskim poslovnežem. Takrat smo se začeli pogovarjati o promocijski kampanji I Feel Slovenija, ki se potem enkratno odvrtela skupaj z vašo pomočjo. Takrat sem rekel, da bodimo ambiciozni in da delamo na sinergijah. In moja prošnja je bila, da se stori
storijo pravi koraki v smeri ponovne ustanovitve Slovenskega poslovnega združenja. Tako da iskrena hvala vsem, ki ste v to vložili trud. Zaradi tega smo danes tukaj. Hvala vam, magister Židan, da ste nas obiskali in dali temu dogodku posebno noto in težo. Dragi Jure, hvala, da si prevzel tole častno, omogočal v začetni fazi nečastno funkcijo, da se društvo resnično postavi na noge. Imate mojo besedo. Veleposlaništvo bo Slovenskemu poslovnemu združenju SUP-u vedno na razpolago. Upam, da bo vožnja za tem SUP-pihom bolj mirna in solidna, kot je za tistimi SUP-i, ki so zadnje leta tako popularni. Tale prostor je vaš, za karkoli smo vam na razpolago. Želim vam samo veliko uspehov, veliko pravih poti, zdravja in čim več skupnih srečanj. Hvala vam, hvala vsem, ki ste pomagali. Catering je iz Koloseum kluba. Tudi pri veleposlaništvu se trudimo, da delamo čim več na sinergiji, da uporabljamo slovenske storitve, slovenske proizvode in tudi, da govorimo slovensko. Hvala. Hvala lepa veleposlaniku. Zdaj pri besedi vabim prvega predsednika Slovenskega združenja, gospoda Jureta Peljhana, sicer tudi člana uprave NLB. Prosim. Hvala, lep pozdrav vsem tudi z moje strani. Vesel sem, da smo danes odeležili tega dogodka v takem velikem številu. Predvsem vesel sem, da sem sedaj že 6. leto v Sarajevu in odkar sem prišel, zelo veliko vas me je spraševalo stalno, kdaj bomo ponovno obudili klub, ki je bil že aktiven pred več kot 10 leti. Danes smo tu. Posebej velika zahvala predstavnikom ambasade, ambasadorju samem, ki je z veliko podporo omogočil, da smo se uspeli povezati, ustanovili tale klub in da bomo v prihodnje organizirali še veliko aktivnosti v skladu z našimi cilji, katere bomo malo kasneje predstavljali. Hvala še enkrat, da ste prišli in pa veselim se, da se tudi kasneje še malo podružimo. Hvala. Magister Dejan Židan je eno srednjih v Sloveniji dobro znanih imen slovenske politike, pa vendar. Med nami je nekdanji predsednik Državnega zbora Republike Slovenije, dolgoletni minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano ter podpredsednik Vlade Republike Slovenije. Opravljal je tudi funkcijo poslanca v Državnem zboru, od 1. junija letos pa opravlja naloge državnega sekretarja na Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo, pristojnega za internacionalizacijo, podjetništvo, tehnologijo, lesarstvo in notranji trg. Magister Židan je tudi bivši predsednik stranke Socialnih demokratov. Gospod Židan, mikrofon je vaš. Spoštovane gospe, spoštovani gospodje, zlasti lep pozdrav predstavnikom vlade Bosne in Hercegovine, čast nam je, da ste med nami. Poznate podatke, lansko leto je bila gospodarska menjava med Bosno in Hercegovino in Slovenijo že več kot milijardo 700 milijonov evrov. Letos imamo pa izjemno rast. Po prvih podatkih je rast 25%, prav je, da je večja rast iz smeri Bosne in Hercegovine v Slovenijo, to že skoraj 31% in letos, kot kaže, bomo dosegli prvi od nekaterih ciljev in to je, da pridemo do 2 milijard in več medsebojne realizacije. Zato, gospod predsednik, gospod ambasador in vsi ostali poslovneži, res je pravi čas, da ustanovljamo slovensko druženje privrednikov BIH, torej slovenski biznis klub, zato ker od sedaj naprej bo nekatere stvari potrebno pa še bolj sistematično delati. Temu je danes namenjen tudi moj obisk, bil sem vesel pogovorov z predstavniki vlade, te pogovore bomo čez kakšno uro nadaljevali. Cilj je, da nekatere temelje medsebojnega sodelovanja med ministrstvi okrepimo, kakšne trzljaje, ki so prisotni, pravočasno odpravimo, seveda z namenom, da potem pridemo na 3 milijarde čez čas. Tako da danes sem tudi gospodu veleposlaniku, tudi vam, spoštovane članice in člani biznis kluba, obljubil, da bo podpora seveda tudi iz Slovenije, ne samo iz gospodarskih družb, gospodarske zbornice,
ampak tudi preko naših agencij, ki jih imamo kot pristojno ministrstvo, tako da jaz pričakujem, gospod predsednik, da smo že danes začela pogajati, kakšno podporo želite in jo potrebujete, da boste lažje delovali. Drage gospe, dragi gospodje, drage prijateljice in prijatelji, želim vam vse dobro. Hvala. Hvala lepa gospodu Židanu. Zdaj pa dam k besedi spet gospoda Perhana, da pove nekaj besed o novo ustanovljenem združenju. Prosim. Zvone, hvala. Morda, Saču, možda ja još, dakle, pričamo stalno o povezivanju između BiH i Slovenije, pa ću još na bosanskom jeziku prezentirati šta smo se dogovorili i u koji pravac ide naš slovensko udruženje, a možda na početku nekoliko statističnih podataka. Tu vidimo iz Agencije za statistiku BiH da ukupan izvoz u Sloveniju predstavlja 8,5% izvoza BiH, što znese sve zajedno 600 miliona eura, najviše u mašinama, transportnim sredstvima, sirovim materijali, hemijski proizvodi, ali ima još tu iza ostali asortiman. To znači da se vidite iza Njemačke, Hrvatske, Srbije, Italije, blizu Austrije, tu je izvoz iz BiH u Sloveniju. Ako pričamo o uvozu samom, Slovenija je na malo nižem procentu, skoro 5%, ali ipak ako gledamo 500 miliona eura je dosta značajni iznos i proizvodi su tu metal, željezo, papir, tekstil, drvo, hemijski proizvodi, razni ostali gotovi proizvodi. Ako pričamo o samim direktnim investicijama u BiH, Slovenija je na 3. mjestu, odmah iza Srbije i Hrvatske, i opet ako tu vidimo iznos od 500 miliona eura investicija u prošloj godini, pričamo o veoma velikom iznosu. Dodatno, što smo uspjeli izvedeti iz onog Dun & Bradstreet baze, da je preko 230 kompanija registriranih u BiH koje imaju vezu sa bilo kakvim slovenačkim vlasništvom. Da idem odmah na same naše aktivnosti, osnivači slovenačkog udruženja privrednika smo Petrol, NLB banka, Triglav i Mibo komunikacije. Nekoliko me već od vas pitalo zašto samo vi, zašto ne još ko drug. Pitanje je bilo samo logističke prirode, jer u biti treba usaglasiti tekst statuta i to je puno lakše ako se oglašava 4-5 kompanija nego 25. Ali naravno svi vi smo i svi članovi koji će biti u udruženju će imati totalno isti privilegije, isti status ko osnivači. Pored osnivača već imamo još 4 kompanije koje su već članovi, to su Halkom, Colosseum, Vitapur i Špica, i nadam se da ćemo nakon današnje prezentacije još ostvariti kontakte za dodatno članove u udruženju. Ko može biti član? Sva pravna lica, sva fizička lica koje podržavaju ciljeve udruženja. Veoma je opšti opis toga, ali u biti ispuni se pristupnica. Kontakte do te pristupnice ćemo slati sutra svima koji ste došli, i nakon toga upravni odbor koji je sastavljen iz predstavnika osnivača za sada u prvoj godini onda odlučuje o primanju u članstvu u udruženju. Oko samih ciljeva, naravno najbitnije je unapređenje, promovisanje privrednih odnosa između obe zemlje, dodatno nekako uz saradnju, povećavanje saradnje između svih nas koji smo tu, postizanje sinergije, boljih poslovnih rezultata je dodatna stvar, i povezivanje sa drugim pravnim subjektima, drugim udruženjima, i tako iz Slovenije kao iz Bosne i Hercegovine. Već sada tu, kad se vidimo, neki se malo bolje znamo, neki malo manje, ali ta saradnja i čvršće povezivanje između članova je svakako jedan između naših ciljeva. Sve uz to dolazi i poboljšanje i kvaliteta poslovnih odnosa.
Naravno, njegovanje dobrih poslovnih običaja i poslovnih morala, tu smo nekim, dosta članova sam čuo i taj potencijalni izazov koji postoji još u poslovanju i na tržištu BiH u smislu fair playa i jednakih možnosti za poslovanje. Dodatno, uspješni projekti. Puno od nas smo realizirali veće projekte gdje je bitno da se ih promovira i na razini BiH, da vidimo i da učimo jedan od drugih, da možemo još u buduće slične projekte još bolje uraditi i naravno sa izmeđusobnom suradnjom između svih nas. Nadam se da još tih projekata će biti sve više i više. Svi zajedno ćemo se zalagati za razvoj privrede u BiH i privrede u Sloveniji i sa tom međusobnom saradnjom ja mislim da imamo tu još veliki potencijal. Naravno, zaštita interesa članova, dešavalo se i u prošlosti da u nekim segmentima kad došlo do nekih stvari gdje su završili na kraju kod pravnika ili na sudovima, naravno pokušat ćemo sa svim svojim utjecajem zaštititi interese svojih članova i svi zajedno da ćemo raditi društvenu odgovornost i da možemo i vraćati samom zajednici tu što više moguće. Ti ciljevi su veoma ukratko jer danas nije bilo svrha da se tu vidimo i da onda veoma detaljno prođemo taj dio. Tu je jedan okvir gdje ćemo početi, naravno svi vi koji ste budući članovi, potencijalni budući članovi, ćete imati mogućnost da predlagate naredne aktivnosti i u biti isto dodatne ciljeve koje bi sa članstvom udruženja mogli da postignemo. Oko samih narednih koraka, ideja na početku već je bila da, možda to nismo na početku dobro naznačili, ali Slovenačko udruženje privrednika u BiH znači da je to udruženje za čitavu teritoriju BiH. Nekad smo dosta daleko, nismo blizu pa dosta daleko jer u biti traje iz jednog dijela na drugog dio BiH dosta vremena, tako da ideja nam je da ćemo slične prezentacije sad u narednom periodu raditi i u Banja Luci, i u Hercegovini, i u Tuzli i tu onda preko toga povezati sve to u neku zajednicu koja bi djelovala u samom udruženju. Onda su još tehničke stvari, malo smo to brzo radili, nismo još uspjeli svoju web stranicu za promociju uraditi. Ideje su nam da ćemo imati nekakve kvartalne susrete, vjerojatno 3 put godišnje, tekom ljeta teško nas je okupiti takvom broju, ali te skupovi će isto biti da je jedan u Federaciji, jedan u RS-u, jedan u Hercegovini i da možemo onda to suradnju još pojačati. Naravno, tu smo na prvom tom susretu gdje u biti kroz samu prezentaciju ćemo pokušati to da širimo samo zajednicu udruženja, gdje uz sve komentare i upite koje sam dobio sam siguran da će iz mjeseca u mjesec rast samo članstvo u udruženju. Naravno, dobio sam i pitanje kakvi su sad privilegiji ili kakvi su koristi da sam ja član od toga udruženja. Pored toga da smo najviše sami od sebe odvisni, da možemo kroz potencijalne kontakte koje imamo u udruženju, naravno preko svih tih naših zajedničkih sastanaka, radnih doručaka, popusti, sportska udruženja, na tome svemu ćemo raditi. Malo ćemo još pogledati kako te slovenački klubovi u okruženju već rade. Veoma aktivan je Slovenački poslovni klub u Srbiji, u Crnoj Gori i naravno ideja je da i sa tim klubovima da se povežemo i dodatno kroz Spirit je jedan odjel
v Sloveniji, gdje u biti omogućava i sufinanciranje tih rada poslovnih klubova slovenačkih i taj dio onda preko svih tih klubova uvezati u jednu veliku cjelinu. Jedna između želja velikih koji puno često tu čujem je kako bi ponovo aktivirali aviokonekciju između Slovenije i BiH posle propasti ovog Adria Airwaysa, direktno konekcije nema više, potrebe su tu i u biti jedna od nekih prvih ideja je da ćemo pokušati sa aviokompanijama držati sastanke i vidjeti kakav je i zajednički potencijalni interes za reaktivaciju ponove te konekcije između, jer infrastruktura sama, ne, avionska po cesti je velik dio onih enablera koji nam omogućava da to saradnju još povećamo. To je bilo sve sa moje strane, veoma kratko, možda samo to što sam već prije rekao, nakon tog sutra ćemo pokušati svim koji ste došli, ćemo slati kontakte, gdje se možete obratiti, kako možete pristupiti i onda ćemo u nekoj jedan na jedan komunikaciji još detaljnije razraditi u smislu ciljeve, način rada i kako voziti onda slovenačko udruženje privrednika u Bosni i Hercegovini. Hvala, toliko sa moje strane za uvod i u biti naravno za sva pitanja, komentare smo tu na raspolaganju. Možemo sada, možemo i kasnije uz koktel koji će slijediti. Ako će biti bilo kakvih predloga, svakako dobrodošlo. Nekad je to teže u ovakvom velikom, širokom mnoštvu, ali samo kako sam rekao, može i sada, može i kasnije, jedan na jedan. Bit ćemo u e-mail korespondenciji i ja se već radujem da ćemo svi zajedno gledati kako da to udruženje u buduće raste. Ima pitanja, vprašanja? Sljedeće pitanje. Ok, hvala i vidimo se još kasnije. Hvala lepa Juretu. Kultura predstavlja nepogrešljiv del identitete posameznika in naroda. Zato tudi ob današnji slovesni priložnosti ne moremo in ne želimo mimo nje. Dovolite besedo ali dve v naših umetnikih. Slovensko himno na začetku prireditve je zapela Aida Čorbačič, ki jo je življenjska pot zanesla v Slovenijo kot mladoletno begunko. Tam se je šolala za sodopevko, diplomirala pa je v Sarajevu. Od leta 2007 je solistka v Sarajevski operi, od leta 2020 pa nosi celo naziv prvakinje opere Narodnog pozorišta Sarajevo. Aida je tudi zvesta prijateljica Slovenske skupnosti. Himno Bosne in Hercegovine in na trobento je zaigral Benjamin Drenčič, študent 3. letnika trobente na Glasbeni akademiji v Sarajevu, sicer pa tudi aktiven član orkestra, ki deluje v okviru slovenskega združenja Jožef Springer v Kaknju, katerega predsednica je njegova mama Davorka. Za klavirsko spremljavo je poskrbela Lana Perovič. Srednjo glasbeno šolo v Trebinju je končala kot najbolj uspešna dijakinja generacije. Je študentka Glasbene akademije v vzhodnem Sarajevu, sicer pa tudi pevka v Slovenskem pevskem zboru Kandidata Slovenika. Violinist, ki ga bomo še slišali, Ivan Milošević, je od malih nog član slovenskega združenja Cankar v Sarajevu, saj je njegova mama Slovenka. Čez 9 dni bo z zaključnim koncertom končal študij na Glasbeni akademiji Univerze v Sarajevu. Sodeluje s Sarajevsko filharmonijo, prav tako pa tudi poje v Kandidati Sloveniki. Zdaj pa vabim k besedi oziroma pesmi. Yeah.
tudi na diplomskem izpitu? A bo to tudi hoče biti na diplomi? Aha. Dobro je, spoštovani in spoštovani, še enkrat hvala vsem za udeležbo na današnjem pomembnem dogodku. Slovenskemu združenju gospodarstvenikov želimo veliko uspeha pri njegovem delu. Da se bo delovni dan v zadnji del prevesil na lep način, so poskrbeli kuharji iz Koloseuma, pa mislim, da tudi še eno presenečenje pride, ampak preden čisto končamo, bi povabil še enkrat Aido, Ivana in Lano in Benjamina še za zaključno skladbo, potem pa seveda vabim vse, da se družimo še naprej.